مثلا سوفيس وين سوفيس وانت غار تذولت النار تذولت وانت تذولت يسالني نقولها ديوغالن السكين بوس الخميس 10 نوفمبر 2022 أتسان التسعة سريز سكتي زوزو أكن نولف غاف تسعة ألا منايا من كل سفت ساعة حاشا منايا نوالد نوصل فرح ذم قران أروني داويغ يوت حواشتي يسلن بوسكينين يديرن نولهنا إما هاث ويكون وين ونيعجب الحال باش سنيت سلم وديعني لكن قارن أنه ما فيرتي اون فو دو البنادم يزران خير بوين اور نظري دونك ذا شي فردنا وين الساكنين يفقد الاخبار كومام الصفر حن تربعت لاجياسكان لا دغا يمضبرن لاجياسكان يمين الساكنين موبيليس اكود لاجياسكان ملالن يمضبرن سنت وستنيان العقد نسن العقد أدعيودن العقد أتكملن أسواس النظام دونك كاد تصور كيني ديفون دي لاباج فيسبوك لاجياسكا كتسوليم ذاكيني البي تي جي اتم موبيليس مس شوخين بو خزاني أو يزيد يريشان يرزان غاردينا باش يرزان الكوباني ثكيني باش أظهرن غاف لو كونترا إلا بويرسن دونك partenariat يسمى bien sûr le partenariat c'est des partenaires غافين يعني سنة تكوباني كيني لايس اس بي جي اس كا او كديرني تكوباني تنا اتم موبيليزا كتسوالي من لو تكست يديفون دي لاباج فيسبوك لا جي اس كا عندنا دونك السلوين مهال أماتون أتم موبيليس مس شوقي بو خزانين يستقبل الساكنين يوث تربعت ديليغاسيون لا جي اس كان فوق الرئيس السلوي الكونسي دادمينستراسيون كوباني لا اس اس بي ان جي اس كان مس عمر يزيد يريشان وخدمن يون جموع يطولن ندير لونغ سيونس دو ترافاي غير سنة تموين لي دو بارتين عندها صوتنت بعد باش عودن العقد بارتناريا بيرسن غير لا جي اس كان كود لوبيراتور موبيليس دونك فوالا ذا شو يديفون بلا شك كنصرا موبيليس تتعاون تخدم ماشي عيوني تتعاون الحقيقه السبونسورينغ تسعى الفايده دوبل الفايده يسعى موبيليس مرات تخدم تربويا لو سبونسورينغ كيني اشوف تم زواروث ليماجينس سفين ديال التيران سفين كمبيورارن دي لي طابلو دافيشاج يتخدم تربعت يلوي تستنيا بارتناريا اون بليس دو سا يدري مني سبونسورينغ الحقيقه تي كومبانيين مره يخدمن سبونسورينغ يدري مني تكسنتنيد ذي لي زامبو راه خلصن على حساب كنسنا وزارات ولا ما يبدل القانون مي جينيرالمون هكا يتواكسند وتروحون غير لي زامبو يفون اون ديدكسيون داين يتسجن بيان سور تي كومبانيين اوليو هادي يروح لي زامبو دونك انديريكتومون الدولة يتعاونن في ربويا هكاكي كيرسوا بالسبونسورينغ مي ليسونسيال فوالا ليسونسيال دوا كاينين بارتناريا دو سبونسورينغ داين راه دياوين الفايدة يسنات تموين اما دو اتم موبيليس اما دو لا جي اس كا زين العالي على كل حال سورتو ديال الوقت كاينين عندها لا جي اس كا كنتظرام يزيد يريشان ذي ثمريثن قاروث اكود غمسة يناد بلي يصوض عندها كلشي غليد فوق رويس
خصوصا يدريمان لانت الطلبات دواين النظام زمر ما تسوال ما تسلم ذا شو دينا فايكينيا دونك هو كاينين الاخبار في فغير هذا الدناوي ماذا النظام تربعت لاجيسكا تساكي تخدم لونطرينمون تخدم لي زونطرينمون تساكي يسمى ليليت كونتر لاجيس الصوره راد يلين اسنسف ذا في 6 مديت ذوك النار ومنزول نوفمبر دونك على حساب السن ديفون قارن باللي لاجيسكا تنسيستي اون كيك سورت دي ويذ يقدشن الستاف تكنيك تنسيستين غاف المورال سورتو الجميوران لاجيسكا باش يحركن ادفيقن باللي الحاله ديري سكاكين ولا قرات قيمه كاكين وديرني نحركن باش ادبدلن تمثال ارزات يفقد ووال باللي يظلين يوث تربعت قمص بغيين نغلي سوبورتور لا جي اس كا رزان غير والنار منزل نوفمبر عندها يهضرن دي ميورارن بيان سور افيك لا كور دي ريسبونسابل باش كنا سنين نكون اخلاق يدون باخلاق اكون نعيون وتشوفوا ترى الا كتخدم مجهود نون تاكيز لا جي اس كا سي با نيمبورت كيل ايكيب فوالا دونك سي او ديرني تكمل الهضره ديال لي ريزو سوسيو الطاس بويدي دي غارن الى قدر زون لي سوبورتور راكن فغون مخالفن ذي الريون سن اذر زون سواطاس غير والنار ومنزل نوفمبر سن السبت باش تحضرن تمليليت كونتر لاجيه الصوره عندها افدن غير يميورار نسن كنفغون ورارن الى قد فدنا 8 سن باش يميورارنا كاينين اسعون فود اسعون الكوراج باش قبل تمثال الرزات مازال وفكر الدنيس كنقارن مازال زمرنا دوغالن زمرنا دازنا رزات خاص يعني سي المولوديه كود سي ربي وزن تطاس رزات معنا تزمر لاجيسكا تقطع ثقره مايلا دوكلن اكن تيدنا دايور يمضبر لاجيسكا انا كي كنموبيليزي الموبيليزين ميورارن وهذا موبيليزين كنت كبيد يحمل لاجيسكا الى قد موبيليزين باش يعاونن تربع تنسن باش وسعارو اغفل لا دا اغفل يسخوفني مال نولي لا بوزيسيون 15 بلاص دونك زين يتخوفن اتغلينا ومن بعد كنقارن ادغزنيضو ذا النسن ويد ينوان ذاك الاخ الى قرد يضروا وياكينين الى ويد يحملنا كل جيسكا هذا بدن غير ويا باش وتغلر لا جيسكا تسولينا تالي ان شاء الله دونك سيمليلي تديلي اسن السبت قال لا جيسكا كل لا جيس صورة غاف 6 مديث سيمليلي تاكينا تسلحون ونفراق بك وسا تيدي عيون رواق وزا اكد وزا ماذا كطريا مربي شي هاوي فوالا اديني كان لنتد 4 مليليين يظليين ذي المند باسويس 11 تيلغوغان تمليليين يفوكن عندها سي تربح يونيس وغير ولا زات مقرا شلف تخسر زات نسير بين يونيس وين غير ولاش دق النار نشلف شلغم العيد تخسر الزات المولودية ذي شلغم العيد يونيس وغير ولاش البارادو تخسر دق النار يسوي نسات الزات نسطيف 3 يسويين غير يون هي 4 مليليين كاينين بويند 7 يسويين سيني بويتنيد كندوسين سطيف يوني بويتنيد زاموم من سطيف ويض مرزوقين المولودية الجزائر زروقين البارادو ويض لكجا السيسي
مذويض الوالا نعم تسقارن سي ربي. دونك سبعة يسويين اللي لا اونزيام جورني مازال كديرين تمليليين البيضة كل المولوديان وهران خنشنا كل يو اس بيسكرا جي اس كا كل جي اس صورة ما تمليلي تقال اليو اس ما كل الأربعة تسوى وخار إيثيكلت النظام. فوالا. أدني كان ديغني من بعد مرد ديلين ديلين تمليلين كيني أزكا أتفدو لابوز إلى حقيقة نورمالمون أتفدو لابوز. دونك السكيني معنا أتفدو لابوز فينالمون دو سنسفت ألا ماذا سن 26 نوفمبر الحقيقة خدمي في داكا لا ال اف بي بالك ديرين لي ماتش روتار. داشو وتسوغال نتاعنا تيمليليين بواس ويس 12 اديلين اسن 29 نوفمبر داينا ريجن الى جي اس كان يون الوقت 17 18 وسان باش اتاكي مانيس يتمليليين يدي تسدون. سي لوكازيون او جامي اتستابيليزي مانيس اميورالينس اد قاعدن تيلوفانسن اد مسفهمن اد وغالنا مسفهم بيرسن اد فدن اكن فدن اميورالن نص طيفتنا دربحن خاصك نوت خلصنا راه ذيني دينا ويا ذا سلواي نسن صرر وتوخلصنا راه ويا كني سورارن وربحن. فوالا. دونك من بعد هذه لين اد مازال أربعة يسوي أربعة ثمليليين إلى جي اس كا كونتر بيسكرا كونتر الأربعة أكد ماقرا نورمالمون تير بويا عندها لا جي اس كا تزمر تخدم دو بون ريزولتا يدسنت تلايو تمليليت بالك تنقروت كونتر سي ار بي ثينا اتعاري مهات سي ار بي اتسن كان تروح براتيكمون تربح تيمليليين ينس. دونك فوالا إما هادو تسيرات مع دينا يدسن لابوزا كيني ديلين اشوف ديلين اي خطر ديلين تمليليين ليكيب ناسيونال مجد بوغرام دونك ان لي لوكو لكن سنقارن. دونك تمليث تم زوارو تخدم تربع تاع النوت اتسيلين ذي لاسيرين قال الجزائر اكد لاسيرين دونك بسبعة دوزكن اسلحد سين غار سدي يوث تمليليث ذي غني اسن 19 نوفمبر ذي فوجايرا ستاديوم ودنا نار اكزاكتومون عندها وكاينين انا كان في سبعة مازال بدنا نار ميم با تربعتي ولا توراد مازال دوفانا يوث. ومن بعد اسن 26 نوفمبر ذي دبي بوليس ستاديوم اديلي تمليليث غير تربع تاع نوت الجزائر للوكوام اكو سين الكويت. فوالا داشو دوغالا بالك غير تمليلي ديغني ارديلين كان ارزات يمد الهضره في تمليليين تربع تاع نوت كي كنت كاين تربع تاع نوت بروميير جمل بالمادين أتخدم يون ديلين سنة تمليليين والسنة كينين تم زواروث ذا ديلين ذي وهران 16 نوفمبر كينين غاف 8 دوز قنقيض. دونك هذا ديلين تمليليت دينا غير تربع تاعنا وتكو سين نل مالي ذو النار ميلو دهد فين ذي وهران أسن 19 أترزو تربع تاعنا وتموت الجزائر غال لاسوياد عندها ذو النار مالمو تسورار كونتر تربع لاسوياد غاف 8 ادوزقن. فوالا دا شو إن زمر هذا سيدني غاف هيكيات وغالا كان بلاك غاف
تربعت لاجياس الصورة أرديلين الورث ولا لاجياس كان أسنسفت إلا قد تظلم باللي غتسن دقوم كان ويس 11 تورار 9 مليليين تربح 3 مليليين تخدم 4 تخسر 4 مليليين تربح 3 تخسر 4 تخدم سين لي ماتش نول فوالا دونك تقوم كان ويس 11 ساعة 11 نقيضين تبويد 6 لي بوت 6 يسويين وبنسيد 7 يسويين من لاجياس كان تزرم مالوروزمون تقوم كان ويس 15 5 نقيضين كان تورا 8 مليليين غاف 10 8 مليين غاف 11 خاطر مازال الماتش كاين كونتر لاجياس الصورات تربح يوت مليليين سين لي ماتش نول تخسر 5 مليليين سي بوكو تبويد حاشا 4 يسويين 4 يسويين و3 يسويين تبويد نيد زيليو 6 مليليت كونتر شلغم العيد عندها يدربح يوت 8 مليليت فوالا ذا شو اردنيني غاف لاجياسكا السكينه زرا هذا شو نظن يزمر هذا سيدرنو بالك ادويغ غفوينات في متسقارن ادنسل يون يونم سفغين لاجياسكا مس بن وعديان يدي بين اول بدوال غف الحالة لاجياسكا فغير هذا سيد السلم يظلين يغيد يساول ونصوض راه تيد نسعدين يظلين دونك اتيد نسعدين السكينين سرفتي كان ما الصوضة هذا السليغ الذاكينين فوالا سرفتيين باش هذا سيد نسل ذا شو يدينا عندنا خاص يعني وفقارة كومبليتمون زي شدينا مي كومام سي ان بوان دو فيو il mérite à être entendu يسولد اونجستريات ويكون ويتزمر ماذا تسولم من بعد ليميسيون غازكا من الميت وعام عندها ملي تساوي زمرا هذوك نيد اونجستري وهذا دويم اول غف يكيني غف الحاله لاجياسكا دونك سيدي يماس بن وعديا يغيد يساون يزرع الدواقيلا يزدا تسوق اسيد سلم توت فاسون اسيد نسل ذا شو ارديني غف الحاله لاجياسكا لاناليزينس اثن الصواد غورس أنا سعيد خير. لا سلمك أنا عندي سؤال سلمك. c'est monsieur Benardia, c'est la personne qui vous a appelé. Oui, لا سلمك. Ah voilà, ça va Kiroara. Ça va الحمد لله أمك. Ça va. مقنع مع سعيد. Oui. D'abord, c'est-à-dire pour commencer, d'abord je tenais absolument à te remercier pour tout le travail que vous faites. Franchement, à cet âge-là, vous êtes toujours ce qu'on appelle battant, vous êtes toujours à la ligne de l'actualité et tout ce qui s'ensuit. Oui. Donc, je tenais absolument à te remercier. Merci beaucoup Yannick, je vous remercie pour l'intérêt. ربي يعاونك لكل حال. إن شاء الله معي. C'est pour parler de la situation que traverse la GSK. Oui. De chacun يعني franchement on dit après ce qu'on appelle l'analyse de la situation, pourquoi que nous sommes arrivés à cette situation, il faudrait revenir à Misaïd, il faudrait revenir un petit peu en arrière, vraiment. Oui. Il faudrait revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire même du temps du feu Hannachi, même Hannachi il avait des soucis, ça le temps. Il y avait des soucis, il y avait de l'endettement, il y avait quelque part, c'est-à-dire même le Tessimani, il faisait de sa tête fameuse. Oui. Donc, c'est-à-dire c'est pas nouveau. Alors, à partir de ce principe-là, on sent quelque part, il y a ce qu'on appelle une absence de gestion, c'est-à-dire là il y a la base
qu'on appelle le noyau, l'essentiel d'une équipe, en mode d'une équipe en vertu. La GSK, d'abord, avant comme l'avènement du professionnalisme, la GSK, elle était déjà professionnelle. Oui, de ça. Elle était professionnelle. Il y avait des hommes qui étaient compétents, il y avait des hommes qui étaient chevronnés, il y a des hommes qui ont servi la GSK sans bénéficier du moins de l'intérêt. Oui. Du moins de l'intérêt. Ils ont servi la GSK, ils ont défendu ce qu'on appelle la cause de ce club mythique. Oui. Ça, c'est d'une part. En fait, après Cheikh Morbi, il y a M. Medel qui vient. C'était quelqu'un qui n'est pas connu du bataillon. Il était en Allemagne, il s'est délégué aussi. Je vais injecter 50 milliards dans le compte. Je ne sais pas ce qu'il va injecter. C'est des choses qui nécessitent une investigation pour savoir. C'est ça, c'est-à-dire pour arriver. Parce que la vérité, tous les présidents, il n'y a pas quelqu'un qui ramène de l'argent. Il n'y a pas quelqu'un qui ramène de l'argent. C'est des gens, actuellement la GSK, c'est des gens, il y a ce qu'on appelle le côté, leur intérêt. Ils sont foutus pas du monde du club. Ils sont foutus pas du monde du club. Alors la gestion, la gestion de M. Miller, c'était quoi? Il y avait des résultats. Il y avait une finale quand même de Coupe de la CAF. Il a raté un championnat. C'est bien. Avec des bons joueurs. À partir de là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qu'on appelle une avalanche de joueurs qui partent. Pour une raison pourquoi ils ne sont pas payés. D'ailleurs, lui-même, il avait dit une fois à la télévision, sur la fin, c'est-à-dire, il y avait avec un journaliste, comment expliquer, il y a des joueurs qui ne sont pas payés. C'est comme c'est Kaïd Abou Bakr. Alors que les joueurs, c'est des salariés. Les joueurs, c'est des salariés. C'est pour dire, si vous voulez, ils nous ont vendu un rêve. Ils nous ont vendu un rêve, la Kabylie, les villages, il n'y a pas de gestion. Alors voilà, il y a des chaînes. Il est victime. C'est un ancien actionnaire. Il laisse la période de l'Annechi. Oui. Et il était dans la période de Annechi. Soi-disant, il a ramené des joueurs par-ci par-là. Il était limité, il n'avait pas le pouvoir de signature. Annechi, c'était lui qui était le président. Actuellement, il ne peut rien faire. Il a été quelque part un petit peu trahi par ce qu'on appelle les actionnaires actuels. Les actionnaires actuels, normalement, s'il y avait ce qu'on appelle la main dans l'intérêt du club, il y a des disques. Mais où il y a de ça, il a fait des promesses, Oui, effectivement, il a fait des promesses, c'est là qu'il a fallu. C'est pour ça que tout le monde l'a pas en tournant. C'est tout à fait normal. Au Carrera, par exemple, je vais ramener un chèque à blanc, je vais redorer je vais vous faire Non. Un président qui est censé gérer un club, il vient avec ce qu'on appelle un projet sportif. Il vient avec un projet sportif, avec une vision, en plein connaisseur, il organise ce qu'on appelle tout ce qui vient tout autour. Tout ce qui vient tout autour. Les supporters, pour revenir les supporters, les supporters, les supporters, ils sont divisés. Ils sont divisés. Et les supporters, qu'est-ce qu'ils veulent? Les supporters, ils veulent des résultats. Alors, pour faire des résultats, il faut qu'il y ait des bons gestionnaires au niveau de la direction. Sur la direction, actuellement, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec la direction. Ils n'ont rien à foutre au niveau de la direction. Vraiment. Et là, jusqu'à un grand club comme ça, est-ce que vous trouvez que c'est logique? Loger dans un garage? Un club comme ça, loger dans un garage? Le club le plus titré d'Algérie avec 29 titres, de dimension
كي قال ناسيونال اي افريكان سي ان كلوب كي تي كوتي فهمت وي لا لوجيك اي لوجيك اما دي سي سكون ابل اون بون جيستيون يا دي سون قانون لم دي سون مزهرة لي سون كيفين لي سون دي بروميس دونك اكيد ما كان لو كراج اكيد قرر كان سي فري سي او سول دان ايموبل مي سي كومام سي ليكيفالون دان ابسيس سلفوتي كان ذاكيني هذا الدينا كان يونوال باللي سي با ان سوسول غلطات دكوال ادبويغ ني غاسيدي يمين هضرني كذا مسيو بن عاوده يمين هضرني غاس دوينات دون ان سوسول سي ان ريز-شوسي دان باتيمون دينا دي دكون كان يمي قرن فيرا شوفال سي ان افسات ادنسل ادنكمل ادنسل مسيو بن وعديه ذا شو يدينا اسيدنسل الحليل 1 2 3 4 5 6 نفسها ميم La GSK, là c'est un club comme la GSK. La GSK n'est pas comparable aux autres clubs. C'est pas la même dimension, c'est pas les mêmes problèmes, c'est pas les mêmes soucis. معليش عيني كان صورة دلوغان كان ليسونسيال ناس تعرف بيت القصيد ضغطنا ولا ضغطنا ذاكي تشيفرات ذاكي الحل صورة J'étais presque c'est-à-dire la solution de chacun. Sur les actionnaires qui ont dirigé ce GS. Bon, je ne vois pas la solution. Elle peut provenir, s'il veut, s'il y a une volonté réellement de revenir à la raison. C'est aux actionnaires de décider d'aller vers l'ouverture du capital, à l'augmentation du capital. De l'autre côté d'Aaron, même les supporters, ils peuvent contribuer aussi. Les supporters, ils peuvent contribuer. Il ne s'agit pas des supporters. Et contribuer, je ne sais pas. C'est comme le cas du FC Barcelone. FC Barcelone, elle a connu une des crises et tout ce qu'ils ont fait. C'était un petit peu, grâce un petit peu aux supporters, les abonnés, c'est des gens qui injectaient de l'argent, quoi, vraiment. Ils ont le droit à la parole quand même. Mais c'est pas venir ce qu'on appelle au stade uniquement pour inciter la haja, non. Même les supporters, s'ils veulent avoir ce qu'on appelle une représentation, et aussi pour qu'ils contribuent. C'est une solution. Mais le rêve, il va venir quelqu'un que on n'a pas vu ce quelqu'un qui jusque-là, ce n'est que des paroles à quelqu'un, des paroles, des promesses à quelqu'un. Mais pour terminer, si la GSK continue dans cette situation, c'est une situation certainement qui ira ce qu'on appelle en liquidation en ce moment, les mettre son statut de professionnel et se faire la relégation en ce moment. Donc il faut sauver ce club. Absolument. Pas du carbone cela. تنمير فيك مسوبنا وعديان تنمير في ميديكاليزنا فوالا اوكي نساعدك يا ونبي سلامة تنميرت وين غيد وين يديبوين يسفهمت الحقيقة إلا رجوا لا كروند ماجوريتي كي تبونسي ناكويت إلا الخوف غاف تربعة لا جي اس كا بيان سور معنا كومام هذه اللي الطمع اتقاعد كرا ماذا ديف ربي بنادم يصحى انا كنسينا تمن قلات هديف بنادم يصحى يما هاث انا دي عيونا مليح تربعت لاجياسكا نسنا كان كرا تربويا لا دغا المولود ديال الجزائر وخلال يوت كوباني سام قران تمورا برا ارسيف كان تساويلات باش كني تفدر يمانيس على حساب يسني ديفون قارن مازال سي با اوفيسيال مي قارن سي بريسك اوفيسيال باللي يوت كوباني ثلاث ساكن تساويلات
تدريمت هو النظام باش توغال تربعت تم قران ديت مورت ديت مورتنا وديت مورت لافريك دونك فوالا وإذا يتسلل نمشي تبوين تربع تكيني لن ترى يعني نكوني لا جي اس كا امر ماشي الخلافه كاين يتسيلين كاري مضبرون يرا والبوي يراسن ارنو فضان لي سوبورتور لي زانسيدون دي تسيلين داكين إما تم زوالوس أرايا وين ساكوبانيس أكان إترونجير تروح أستفك الانتيري إلا جيسكا أتفدو راس تسر زيوت تربع تم قرانتي خاطر ني غاونتي ديجا لا كاف تاكي أتخدم اون سوبر ليغ أفريكان لا سوبر ليغ أفريكان كاينين ماشي من والي أرادي كاين ديس إلا تصير بويا إيجاد مليح فينونسيرمون لي اسيسنسون دي لا جيستيون سنت السعون تسويلات يسارة قابلنت ميادر بحنتي ذري من إيم قرانا على حساب البروجي يديفون أدر بحنتي ذري من قرانا تنتيجن الديفلوبمنت الفوتبول أكني وثا ذي ثموران سنت دونك لا جي اس كا نوض معي مع هذا معنا اون اتوندون كيش كانت السلوض يمضبرنا ذيك قارن ولا شي دريمن الطلبه يسطاس باين ديك شمن دونك كاين يتصوضك في ثاني مزون مضبرن لا كافه هذا وتستلم تصن وطسنارا سمحت سنن وتبعن سعن ويدي تبعنا كويس اون ماتير دو كومونيكاسيون تبعنا كويس تير بويا مشي تسدون تداشو يغفلاني سعند ثينا والين وتسعارا اون باز بوبولا اكني تراقا ناغو تسعارا تساوي لا تسالة قبل وتتسكينا الى سوبر ليغ دي شامبيون افريكا دونك امر الفغين سورتو لي سوبورتور الى قد دوكلن ومن بعد مضبرن السلين ويكين ازكاد تروح نويض ويضا تروح نويضا دوالن وذاك سي اوتر شوز مي لا باز دي لي سوبورتور الى قد دي سوبورتور اكزومبلار الى قد لي سوبورتور يدوكلن يتوالين ثربعت وتوالينا راه يمضبرن ذاشو امشي تجارنا خاطر دويداك دويداك راه قبل لا جيستيون لو سوبورتور il n'a rien à voir avec la gestion اغفليس سي اونيكمون تربعت هادشي والي غير تربويا العاليه دونك فوالا داشو ينفغا يبغي هذا تيدينيغ الدينيغ كان قيمة زقلي شمال لو كونت لو سيت لا ليغ دو فوتبول بروشينمون وني تهضر في السوجي لي كونطرا لي جوار لا جي اس كا الا قد تزورهم باللي ثمانية ميورارن لي كونطرا نسن دي وكيباتي دي لا ليغ دو فوتبول لا ليغ دو فوتبول بروفيسيونيل يميورارن ثمانية يميورارن لا جي اس كا سعان لي كونطرا ايمان دو ذنفذو 2025 الكثرة ديك السنة 13 يميورارن النظام سعان لي كونطرا ايمان ذنفذو 2024 امش التشكالات والي كاين دونك أثني 20 سنين 21 يميورارن سان دي كونطرا مزوج 24 امشي الزمرض هذا الدرنوض يميورارن النظام الويكيني ما تسرح ضاسن ويكيني لاقات نتخلصد مون تخلص راك شارع الناس شغلنا ما لا فيفا ما فهان دونك فوالا يعني الوضعيه إذا تلا لا جي اس كا لا بروشين فوا ندوي الديتاي باري كرين دينا انوي ذي ميورارن داش لي كونطرا يسعان الما 2024 انفدو 2024 ناغ انفدو 2025 21 لي جوار ذي الوضعيه ياكيني دونك ويض
وي سي سورتو ثربعت لا ريزيرف وذاك اللي كان يسعى لي كونطرا من ذا نبدو كاينين 2023 يدي تسدون فوالا ذا شو يبغي غاتيديني انفك المثول ناغ انزان غادي يخدم داكنا حسن المريش خيرات ذكرى دلعالي غتداهم ودليسا كينين ناغ لوفراجا كينين حسن مريش تقبايليس ينزان فوالا ناغ المثول نكون نقرا المثول زيك بون تقبايليس تعرف ليسونسيال نمسفهم هكا يناس يون المثل يناس رفديت يوجاق سرسيت يوجاق ستادير داليط بنادم اكن تخدم يدس ويكون طارا ما ترفضت يوجاق ما سرست يوجاق إلا ويظل المثل خاص يغنات يعني سليمان عزام يناس العشيت بنات نينا يزدغن ذي معروف سنم ثانينا سي نوبل ما ذي معروف سنم داشي ذي معروف ذي غني ويدي سنن هكا لي زوازون ام كيتعيشن قارن ذي غني لهدور ذفيري منسيه لهدور ذفيري منسيه قارن توكينين المعناس ألما يتهنيون قارو نفنادم يزمر أذ يهضر من بعد أذ يقم ما إلا يلوز يعار أذ يفد غلا دور قارن ديغني أوي يوفان يون ذنك ويضمنك أوي يفن يون ذنك ويضمنك ستدير باش كنين أذ قبل تلوفا ذي العباد يزوين يسعى لا ميم فيزيون دي شوز أوي يوفان أوي يافن يون ذنك ويضمنك بلا دلمثل يقارن ذهني فوالا هذا شو يبغي غدا ونتي داويغ ثورا ونيني جاكون دير خير لنا وكون دمليلا ذي تذويلين نظن ما يبغى ربي ارتفاث سلفتي